A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqinuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Vicky. Nama panjangnya siapa? Muhammad Vicky Al-Fatih. Nama ayah siapa? Muhammad Taufik. Nama bundanya siapa? Herita Zahara. Abang Vicky berapa tahun umurnya? 6 tahun. 6 tahun.
Abang Fikri kampungnya di mana? Di Rube. Robe Manasa? Tuntu. Manasa Runtuh. Abang Fikri kelas berapa? Kelas B3. Siapa ibu Abang Fikri? Rukia sama Ibu Siti. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.